Kawai kalong kami kelalap daki lingkot bitar bapat na wei bilor dawai kat bakadang temu ban pendi yalai kun badang hendrus nem karta. Kini kalong kami kedai kebana ke Senong Mauro Riboy District, bat ya katai ke dawai kala yo na Civil Hospital Nongpo hak por bagalik cim dawai yalai kun men hak arpsan tarik unai lur arja arpulai. Kekasi Students Union Nongpo Circle, Maria yo jingtip kala lit banyak kendu ya kedia MNHO Riboy District bahkan simkia halor kedi. Kaseng kala dawaru bari ban pen sange shwa shipor ban ayo tu jaj dawai bala lap ye lingkot bitar pat kenang bakan ambu jingma ye kiwai pat kinong wan sumar ha katai ke hospital. Em mau beli kendor. Ya dong, mari kencur. Kami cukup. Wede pentas ni, yang jungi ka kasih student union, Nongpo Circle, Irawan bani kendu ya District Medical Health Officer, kami apa Nongpo prosedur setal Nongpo. Adin ka jing yo komplain bahwa iwe Nongkomi nane Nongpo ka Nongpo area hi. Iwan mentit dawai benusim dawai nang nane Nongpo prosedur setal Nongpo. Ya dawai kelung hapo jong ubilor dawai pat hapor koi lade pendi sisin namar ka jadi gorkom men pendi sisin setiap mensi berjanjian men setiap lade pendi yo dawai pat hapor mensi pat pendi yang di the dawai po semoy adin ke jing the ni dawai po semoy te ilap pat ba ya po yo ku dawai po semoy don de bilor pai hapu dawai dah bede kata nak yang dingin keseng di ngeriok komplain yang sekian kan merdor buat ngelawan no mentang sini bendu itu sing medical officer ne po sedu stang po buat nak yang jungi ni lai kren buat ki bor berdikte jong kan sibil ne budi mucho bagi lepak persengian no hayu ne dawai ba persengian suara supply hang ne po pacela jungi yo de dawai bagi dirinya suara kin kuri ba hadu hadin peladap berkut kin kuri laun ne dawai ubit ulong ne umlong pendau penelkam syaki pajba nomor kum pikir mentah baya ki hospital sokar ki government hospital kinlap baya ki dawai ki dasin ki bagi ai ki juai baik da ki dawai ki batat ki generate medicine kim juai di ki brand medicine ki ba khamha kum ki long ki private pharmacy ki hospital private ni ki dawai ki babha ki dawai ba kamram ndai ha ki government hospital pat kin ai di dawai ki ba di ki dawai tat lam dong namar ba ki di dawai ai dekai ka ba long pat ke jingma ya ki duk ki sup namar ki bawan hospital sokar sya ki civil hospital kindai bek tang ki bru ki basyam jenjar ki buan nakulinging beduk besuk namar ba kadai ka hospital na bentai ki jongki ki basyam jenjar de ka sarkar pat kamdi ben kingsting lane kamdi ben sulet tang dem tang bakadai kita ka hospital sarkar bagin ai kita ki dawai ai kin ai ki dawai ki ba mulum mala namar ba kadai pat ke jing imbreu la jai ai ya ke jing imbreu muno ben sini bakli namar yaw ne dawai klung gila debdi klung i bedang terus nem la debdi sisen bat khabar sin dan bok bilap no te hang tu kini imne ba ki biloro ki berit ki bapai ki don ki baniro dengan try ba wat igirang baru kini di itu dawai kini yo bandi itu bilor kan posui ke buntapan te kai ga ba nak yang jungi ka seng ni pharu ka khobor sa sokar ba yuna dawai de ban khang lut habor ko state ka megalia ba pide benle ya kan kuri to biang bat hadir jeng kuri sa pilihan peti pajba lau dawai wibit nem wibiang bagin penungkam ban ai si pajba nomor kum bolong hadu mentah yom ne dawai isuan menero nakaliang jong office of DMHO District Medical Health Officer kim sim madan jingtip sapang kata di hadin mentasni biung komplain jadi ke fast complain wat di DMHO diong jadi fast complain mentasni ndai jupha ya report ka test sya ka sarkar ba kita wai ki babiat ki babiang ki balong ki bomlong ki jupha andre yang jinglap mentasi nang fast mentasi hene prosedur stalongpo tenggim dei bagi wan tasni lo bagi keno ya civil stalongpo and ka staff to kabodon hone prosedur stal andre ke jungwan jungi kalau bagi lap ikum kini ja niwan namar bayau doai om bagi pimbiang ane ki wan rak nang ne prosedur stalongpo na ka office of DMHO kadai wanung bang supply jong government kidi bencing kaya kana kiwan ra dawai khasan arku sunduk lai fu sunduk kiwan ra hane kini kim tip dawai long puno bobiang no bombiang ki kisai ki piniat baik ki adi benai sepai ba ki ai baik namar kini kim dojing tip ki pha do dawai bosniuru kini ki ai baik namar kim tip ki peteng spier den
Andai ke government nang supplier nang government lane ka company ke bapa kidi pensim kia ba kimde ban ai de dawai ki batan tang bagi dei ki ba ai lane ki bahap kan sami sai ki ba kane ka keruan nak yang keseng sa ka sarkar jela wat health minister ba gide pensim kia mar dore kane nama